Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Shisuisui ũrĩa ũrĩ Butere kaunti-inĩ ya Kakamega no ũmwe wa iria arutwo makoretwo magĩikara naruo tondũ wa ndutu. Andũ a wendi mwega mekinyĩtie kuo magĩrĩire ma gũteithĩrĩria ciana ici iria imwe ciacio iremereirwo nĩ mathomo nĩ ũndũ wa ruo na makĩria mũno rĩrĩa riũa rĩara. Wanafunzi wetu wamekuwa wakihangaika hata kwa masomo, hawezi kuchukua makini katika masomo yao kwa sababu ya funza kwenye miguu na kwenye vidole. Funza zimeathiri watoto sana huku mashinani. Hili swala la funza ningeomba sana wahisani wengi wajitokeze na pia serikali ijitokeze through CHVs huku mashinani, watoe fedha ama watenge fedha ili tuhakikishe kwamba tunasaidia hizi shule watoto waende shuleni. Maana mtoto akiwa anafunza haizi kuwa na wakati mzuri wa kukaa pale darasani. Arutani thukuru-inĩ maugĩte nĩ thĩna makoretwo makĩgeria kũhũrana naguo kwa ihinda iraya, thĩna ũrĩa marauga wĩhĩrĩirie kumana na ikĩro cia irathi iria arutwo mathomagĩra. Madarasa yetu mkiona ni ya udongo na sana sana tunajua kwamba funza wanazaana kwa vumbi, na hii shida ya madarasa ya udongo ndio imechangia wanafunzi wengi kuwa na funza miguuni na hata mikononi, kwa sababu mara nyingi wanaketi chini sakafuni, madawati ni chache. Kuna mtoto alishindwa hata kutembea kufika shuleni, maana funza zilikuwa zimemwathiri hadi kwenye mapaja. Kwa hivyo kutembea, safari ya kutembea kuja shule ilimshinda, na kwa hivyo akaamua kubaki nyumbani. Aciari makihinyĩrĩrio kũiga ũtheru nĩguo mĩtaratara ĩrĩa ĩragathĩkwo ya kũhũrana na ndutu ici ĩhote gũkinyanĩra. Funza wamesababisha masomo ya hawa watoto kuwa shida, sababu hawawezi kuja shuleni kila siku kwa yale maumivu ambayo wanapata. Tunajaribu kuelimisha wazazi wao kuhusu usafi, kwa sababu tunajua kwamba uchafu ndio unasababisha funza kushika hawa wanafunzi. Wazazi wetu watilie maanani mambo na usafi pale nyumbani. Maana hata tukikuja hapa shuleni tutoe funza, mzazi ama mtoto akirudi pale nyumbani, malezi ama makazi ikiwa chafu, bado hili swala la funza litaenea tu. Kwa hivyo ningeomba sana hili swala tulichukulie maanani ili tuhakikishe kwamba tunaangamiza funza. Arutani thukuru-inĩ ici no marahoya thirikari ĩmateithĩrĩrie na mũbango wa kũhe ciana irio, nyingĩ ciacio ikĩrĩkana nĩ iragerera moritũ marĩa macũngĩrĩirio nĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.